Public Works Authority. Ninduta dagko na. Sultan Tower. Ay, Sulayti Tower. Everything is coming alright. Dagko kayo ilang mga building mo. Magiging Makati na. Pero mas Kaadto dahil kag Makati. Meridian anytime. Meridian. Sandal ka rin. Hotel. Kayo. Sinindot sa no? City Center Doha. Qatar. Coming this Kana way, Qatar. FIFA. Na-day ko ano. Hindi kayo maklaro. This area, This one, Qatar. That's the museum. very nice. This Sulod. The Lusail Stadium, that's the one with FIFA. yes, yes. Mashallah. It's so nice here, no? Maganda nila mga building there. That's Qatar. Nice, no? Gallery. Nice. Ay. The view. Ano yung hospital ka? Hospital. Ha? Ay, hospital ka rin. Oh. The View Hospital. Ay, Kaya? siguro makaka-apply. Ha? Siguro pwede
Dati kay dire no. Make a U-turn onto First Street. Lucille area. Way. Nice ba? Nice. In 300 meters, make a U-turn, then turn Ano? Make a U-turn onto First Street, then turn right onto Marina East Street. Klaro kay dire. I love Lucille. Lagi asa. Pero love Lucille raw. Pero Lucille. Murag kita na may tao diri ka. Turn right onto Marina East Street. Ito na tawag kay. Kuha na na dire. Asa man ta? Wala pa dito sa dito tawag sa big. Romy. Marina. Promenade. Nindo ta grabe ning building ano. Most iconic in Qatar. Kinsa kay nag-construct kanino? Vermont. Dito na. Ano ba dito? Kana ba di? Okay, muli mo ka. Okay, sakit. In 400 meters, bear left onto Marina Promenade Street. Dito na. Grabe. Kuyawa ang ilang. Labi nila oh. Kuyawa kayo ilang parking. Oh, mura mag red carpet. Bear left onto Marina Promenade Street. Then your destination will be on the right. Dalawa ba? Ah, dire na ta. Okay. Marina East Street. Pila? Your total amount is 25.0 Qatari riyals. Thank you. Pila gay? Mexico. Ipako ni 30. So we're here in Lucille. Pila mo ipakuha? Picture ko ano. Pila gipakuha nimo? 30 man gyud. Ah. Abot na ta sa Lucille, tingalig bawal tayo pabayaron tagang. Ito diri oy. Dito di wow. Ako diri pa. Ay ikaw sa una.